singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning. Kasusastraan Bali mawit saking kruna ka, su, sastra, lan an. Sani meduwe artos ka pinaka pengater, su meartos luweh utawi becik, sastra meartos ajah-ajahan, lan an pinaka pengiring. Dados nyane, kesusastraan inggih punika kesusastraan mateges kewontenan ajah-ajahan utawi keweruhan sane luweh utawi becik tur mebuat. Manut ring periodisasi kesusastraan Bali wenten maka kalih. Sanika pertama inggih punika kesusastraan Bali menurut bentuknya. Kesusastraan Bali menurut bentuknya kekepah dados petang soroh. Sanika pertama inggih punika tembang. Sani rumasuk ring tembang inggih punika Sekar Are, Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung. Nah, ling tembang puniki wenten uger-uger sekadi titi suara sani kedadosan utawi isin daging ring tembang puniki. Sani kaping kalih inggih punika gancaran. Nah, sani rumasuk ring gancaran sekadi satwa Bali, kanda, parwa, babad, kaputusan, miwah sani tiosan. Sani kaping 3 inggih punika pralambang utawi paribasa. Nah, sani rumasuk ring pralambang sekadi sesenggakan, belat badan, cecangkriman, sesonggan, wewangsalan, sesawangan, sloka, cecimpedan, cecangkitan, sesimbing, raos ngempelin, sipte, sesemon, peparekan, miwah gegendingan. Sani kaping 4 inggih punika Palawakya. Palawakya inggih punika kekawin bebas nanging ritat kala nguncaran utawi mebebaosan ngangen tembang. Nah, Palawakya puniki lumrah nyane keambil saking parwa utawi kitab-kitab sane wenten ring Bali sekadi kitab Ramayana, kitab Bratayuda, miwah sani tiosan. Sandi kaping kalih inggih punika kesusastraan Bali menurut zamannya. Nah, kesusastraan Bali menurut zamannya ini kekepah dados duang soroh. Sanika pertama kesusastraan Bali Purwa, sani kaping kalih inggih punika kesusastraan Bali Anyar. Sanika pertama inggih punika kesusastraan Bali Purwa. Kesusastraan Bali Purwa inggih punika kesusastraan seni pinihrian ring Bali. Kesusastraan Bali Purwa kekepah dados tigang soroh minakadi gancaran, tembang, lan palawakya. Sani kaping kalih inggih punika kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar inggih punika kasusastraan sani ngawit wenten sekolahan ring jagat Bali. Sampun kecampuhin antuk kruna-kruna saking basa lan dura negara. Kesusastraan Bali Anyar manut wangun nyani kekepah dados tigang soroh. Inggih punika prosa, puisi, lan drama. Prosa. Ring prosa wenten maka kalih. Sanika pertama inggih punika cerpen Bali lan sani kaping kalih inggih punika novel Bali. Selanturnyane wenten puisi Bali Anyar. Puisi inggih punika ekspresi jiwa lan pangrasa penyurat sani kasurat ngangen basa sani lengut lan memaya cita. Selanturnyane wenten drama. Karya sastra drama wantah menduwe wangun sane kebaos dialog utawi kebaosan sadu arep ring para tokoh cerita nyane.
Ainggih alit-alite sinarang sami iwau titiang sampun latarang indek periodisasi kesusastraan Bali. Nah, yening wenten pitaken durus genahan ring kolom komentar. Ainggih puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.